Hei hi All India Radio Aizol ni chanchin thar achiar tu civil ruata bru namkut bru boisu ai chu Chief Minister Puzoram Thangan Aizol vaiva kona aman pui kumin January thale March thain kara Lunglei District Court thubuai chin felzinga mi somli chu thiam lo chantiran ni Bihara zu chein wangin mi somni panian thia natpha anom nual bok Naktuka G20 Space Economy Leaders Meeting theng turin Shillong ain peito. Bru namte kut ngai hlutber bru boisu ai chu Nimin Khan Aizol vaiva kona Chief Minister Puzoram Thangan ahman puya bru namtana hun poimo takatel pui thei chu lom ati thu soin hlok taka mang turin du sakna ahlan. Mizoram chu state lian lo tak masona thona tur sumpo state lian zok te na khai khin chuan atam tok lo thu soin Chief Minister chuan ruam man siama sarkar lai puya the lutin masona thona tur khai chua tur tam tak aum thung atia namtlem te chom dola choisan chu sarkar lai pui poin angai poimoa bru te poin an masona tur mamo an nei ang ta chu project siamin sarkar lai puya akai noi department te kaltangin bo zui ani ang ati Chief Minister chuan Mizoram bru zirlai te omna tur hostel sangna tur an dil chu sarkarin angai tua pui tur thosoi boka masona na tho pia lama namzia rang lama masona chungchang po soin mani namzia rang chom nun zel apoimoa lungrual taka om ho apoimo atibok bru te kuta hian namlam le zia rang rang en tir ani Formosa India Foundation chuan Serchhip le Aizol District chunga Weme branch thren khattele PHC pani ngen tiang le chingchip nena Nimin Khan oxygen concentrator an hlan Aizol din thar Weme hola thilpek in hlan in khoma Social Welfare Minister Pularin Omachuan mihring nun na channan oxygen concentrator chu apoimo hleya to tham tak ani awangin leimai awol samlawa Formosa Foundation ten amamo tu tatana athona an sem chulom ati takmeu thu soya mizo namtlem te jinga mipa anthina sem em mai chu avei thu soin nuna pot toy thei thil thalo laka fihlim angai tin zukle muam zule rui thei thil laka in sum turin mi pui afueni Weme branch rang te hna hlantak oxygen concentrator chu khotlang mi pui amamo tu tatan mal somna ani nge ya be sei thule man ngai lo tur khopa hrisel na tha nei tur ro chuan adu sak thua soi bok ani oxygen concentrator dong tu te hi branch Weme somni pahni darlong tlungvel field veng tlungvel veng hlun tlungvel gate veng phulmoi khumtung baktong joint Weme chuan thar chingchip chiatlang marveng chiatlang konveng sial hau thentlang khobel lungpho rulam ngen tiang thinglian muncha hual tu puk puile mual puite anni ngau pasap muana muala zau pui organic farmers producer company ten riak sorna le herdimna khol anbun ta chu Nimin Jing Khan Agriculture Minister Puseilorin sangan ahong khol bun na in pek house a hian khol chi rang ayeng chochi antram marcha vaimim ni hoi chi le so thing herna khol te bun ania heng khol te hi MOF CDNER noya zaupui organic FPC ten an lei ani honna in khoma hian Minister Pusilorin sanga chuan sarkarin harsana tam takara thatha lovin in todel na kong azo zela chukonga chuan MOF CD noya leichi le hlo siam chop te lova thlai thar chhuwa konga malakna chu thei topin kalpui ania zaupui FPC ngopa ten na sataka thale zung chhuwa hlo manglawa thlai thar konga ma an la chulom omati thosoya he malakna hian ra tha chhuwa meka tun hnai maya po USA thlengin leichi le hlo siam chop manglawa thlai marcha hral thei anita a hetiang thlai hi a hrisel pialama a hralna a tha a malakna hina zoka kalpui turin mabak thui tak an la nei ni ati Agriculture Minister chuan ngopa block agriculture office le ngopa agriculture department mun mate a huna en fi ngala zapui organic FPC hi MOF CDNER noyadin ania lo nei tu zakwa somthum pali antela khosom pariata ma lain an thlai pui ber chu marcha ani Lunglei police ta chuan thubuai an zialu zinga kumin January atanga March thlathenga
lunglei district court in thubuai achin felzinga thil sual tia pu mi somli ta chu thiam lo chantir anni thon soi lunglei police ho tu te soidanin thubuai zialu tamber chu in rokle ruk thubuai ania kumina court in thubuai somni pakua chingfelin thil sual tia pu te hi rem turin thupek ati chuak to a mei chano panglaka poi khoina thubuai pahni chu special judge poksho ek lunglei chuan chingfelin poi khoi tu mi pahni ta chu thiam lo achantira mei chano panglaka poi khoina thubuai pakhata poi khoi tu chu kumsom chung hreom taka lung in tang turin atia thubuai pakhata poi khoi tu pakhat chu kumsom ni chung hreom taka lung in atang turin hrem ani bokani poi khoi tu te chui chuana konga le thil sual tia pu te dan anga an chunga hremna lek ko ani theinan atul huna pianga thu hretu atang thin tur le thu nei tu te pui bom thin turin lunglei district police ta chuan mi pui an nge na lunglei district police ta chuan thil sual ti tu te dan anga hremna pek an ni theinan theito pan chua zel don ti an soi bok ani Champhai North Bial tu MLA Dr. ZR Thiam Sangan Abial Chung Selam Khua Social Research and Demonstration Corporation SRDC scheme waya Nimin Khan Rangwa asem Dr. ZR Thiam Sanga chuan SRDC atanga Rangwa dong chung ko som ta chu alom pui thu soin mitin in le lo an nei theinan sarkarin theitopin ma ala zel don ani ati Dr. ZR Thiam Sanga hian Selam High School Office Sakthar atlo ba ka Selam Health and Wellness Center Sakthar tur ahmuna atlo bok ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat chuan voice ana mela mudon ta a Man Ki Baat hi October ni thum sang ni sompali khan bulchan ania 2 April tha hian a voice ana ti chua alo ni don ta ni hemi pual hian Man Ki Baat program kal to a Prime Minister Modi thu soi then khat chin chia tlak ilongai tha ang sarkar na changa office azom phata chang khan Prime Minister chuan hlem hle na do konga ma ala ngala Fia dola ache tur thu atiam bokani heti hian a soya sumle pai ka mang sual don lova ka eiru don heklo ti in sarkar in rel bol na kong tin renga eiru na tin hiam turin ain tiama chuchukum sang hi som paruk November ni som ni pasaria Man Ki Baat khan asoi non le ani अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे ये काले धन ये बेहिसाबी पैसे ये बेनामी पैसे कोई न कोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दूं वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं दुख की बात यह है कि इसमें भी उन्होंने गरीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है गरीबों को भ्रमित कर लालच या प्रलोभन की बातें करके उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी वो कानून देखेगा क्या करना लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए Chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puanani Bihar East Champaran District a zu chein wangin mi somni pani anthia middel pha anombok zu chein te wan doina mun hi East Champaran District Headquarters Moti Haria mun rang ani a zu chein jinga som pasari chu andin mun thalo le a damdo in rang en kolmek anni zu chein kai noya hian mi som pakhat man anni to ha Bihar Chief Minister Nitish Kumar chuan van duai thla ka ti thuasoya hemi chungchanga hriat tur om ang te a hlena hriat tir turin atibok Nitish Kumar kai hruai Bihar sarkar chuan kumsa ni som paruk April thla khan zukhapna dan alekko chan ani sarkar lai puya Minister of State for Electronics and IT Rajiv Chandrasekhar chuan Information Technology dan siam that noya chuan thil himlo internet kal tanga poisa in choile da khamte phal ani to don lo ti asoi zelna minister chuan internet mangtu te ti che thei thil ti kiam tur le himle rin tlak taka man ani theina tur sarkarin dan asiam thuasoya online a game khel chu thil nuam le lar chak takania a eng chi po poisa tak tak manga in choile da kham ngai chi ti lo jong chu phalvek ani thungani ati
G20 Space Economy Leaders Meeting kheng turin Shillong chu ain pei toa he G20 thutkhom hi April ni som pasari le som pariat thochan ni le thole ni khian Shillonga nga ani don ani G20 Sherpa Amitabh Kant Union Minister of State Prime Minister Office in Charge Dr. Jitendra Singh le Chief Minister Conrad K. Sangma te chu naktu ka G20 Space Economy Leaders Meeting honna in khoma antel don ani chanchin tharpuan ti to main chanchin tlang pui Bru namkut Bru boisu wai chu Chief Minister Puzoram Thangan aizola vai bakona ahman pui kumin January thale March tha inkara Lunglei District Court thubuai chin felzinga mi somli chu thiam lo chantir anni Bihar aju chein wangin mi somni pahnian thia nat phan omnual bok naktu ka G20 Space Economy Leaders Meeting kheng turin Shillong ain peito chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani